Rutahiza mu ngenderwaho mu ikipe ya Rayon Sport Esomba Willy Leandre Onana ukinira ikipe ya Rayon Sport akomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'amakuru yaciye mu kiganiro urukiko cyo kuri Radio 10. Iki kikaba ari ikiganiro cy'imikino aho hagaragayemo ari kumwe n'inkumi y'ikizungerezi y'imisatsi myinshi bari kubyinana. Ariko wakwibaza uti se kubyina ubundi kibazo kirimo ni iki? Esa ya samatiku. Umva hari ikibazo. Uyu Onana amaze amezi hafi 2 adakina kubera ko avuga ko arwaye umugongo bityo atabasha gukina. Gusa ariko abantu bakomeje kwibaza niba aya mashusho umuntu utazwi yamufotoye aho amugaragaza ari kubyina mu kabari. Abantu bakibaza buryo ki umugongo ububyina muri ubwo buryo ushobora kunanirwa gukina. Muri aya mashusho umukobwa abamwunamye imbere nka bimwe bya Diamond Platnumz, uyu nyine w'umuhanzi wa hirya mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Mbese ubwo niba umuzi ibuka muri aka karirimbo uburyo biba bimeze. Anachukua anaweka wa. Reka dukomeze. Umunyamakuru wa siporo wari mu kiganiro cy'urukiko kinyura kuri Radio 10 witwa Anta muri iyi nkuru avuga yibaza uburyo Onana ngo yirirwa avuga ko yavunitse atabasha gukina kandi amaze amezi 2 yose adakina, ariko akagaragara ari gukata umuziki awukata rwose muri ndomboro ya solo. Yewe nawe uri kubibona niba atari na ndomboro ya solo ari amakabya nkuru ashobora byibura ko yari nk'aka karirimbo. You want to bamba, you wanna chill with the big boys. Ibi bibaye kandi nyuma y'uko mu mukino wa mbere wa APR yahuyemo na Rayon Sport APR yari yatsinze ibitego 2-1. Gusa iki kimwe cya Rayon Sport kuri uyu mukino wari wabanje cyari cyatsinzwe na Onana. Gusa ku mukino wakurikiye ari nawo Onana atagaragayeho, ikipe ya Rayon Sport na APR FC byo byaranganyije. Gusa nyuma yaho nanone havuzwa amakuru y'uko iyi kipe ishobora kuba yari yazanye AMAROZI. Ku mukino wahuje Rayon Sport na APR FC ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 26 Gashyantare 2022 waje kurangira ari ubusa ku busa, hagaragaye amashusho adasanzwe aho benshi baketse ko ari AMAROZI nk'uko bikunze kuvugwa n'abatari bake. Gusa si ubwa mbere kenshi havugwa AMAROZI mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda, ariko nta gihamya iragaragara y'uko ibivugwa bari ukuri. Ariko nanone hagenda hagaragara ibikorwa ndetse n'imigenzi imwe n'imwe ku bihugu bitandukanye, cyane ko atari mu Rwanda cyangwa kuri Rayon Sport gusa, kuko no ku yandi makipe bijya bibaho aho bivugwa ku bakinnyi cyangwa ku bafana. Ibi bigatuma bamwe bibaza icyo bigamije. Mu mashusho yagiye hanze agaragaza imodoka ya Coaster irimo inyoni ku munsi nyine izi kipe zari zahuriyeho, ndetse iyi nyoni ukabubona ko yari ifungiranye muri iyi Coaster yabuze aho inyura kugira ngo isohoke. Benshi rero bakomeje gukeka ko ashobora kuba ari umuntu wayizanye mu buryo bwo kuroga nk'uko bakunda kubivuga. Esa ya AMAROZI avugwa muri uyu mupira w'u Rwanda koko yaba ariyo cyangwa se namakabya nkuru? Ese uyu mukinnyi ugaragara muri aya mashusho benshi bakomeje kuvuga ko ari Onana, ubu bukata umuziki kabisa, ubona ko ari nka ndomboro ya solo koko, urabona ari we? Ese yaba ari we umuntu ubyina gutya yananirwa gutera ruhago? Uri umuntu byakubaho, bize kuri rwose byakubaho. Nawe ufite icyo wabivugaho? Komeza dukurikire kandi ukande subscribe, ukande kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'ibiganiro bya siporo ndetse n'imyidagaduro tukugezaho buri munsi, ndetse kandi ukomeze no gusoma amakuru y'imyidagaduro na siporo ku rubuga rwacu rwa yegob.rw. Unadukurikire kandi kuri radio yacu ivugira kuri murandasi ya Yegob Radio.